buha pada lengar na mauda Yesus Kristus. Para kapal de kaya sa acara pameringo ati sa channel YouTube YKB Hilu Sumba Tengah Hilu Ankala. Pada dipapabaca na renungan ya Malakata Habayang. O mauri al-ama ma'ayong taong mayaga mauri manamu manyama huhu anam yaga ma bam kahuru kura tahagam bam ngadaya na ai ya kana namu ga manyama dirakat pia kona baiga mata magalul hadona higulu na mauri tarahinaya buhang meka patengi rangu ya na pulungum wahai kana at pawai manyama atau pia kuna ay padaw na pulungo boga maka kalua karena pia kuna pampahala ko ya amuru kuna. Amin. Ulad buha na renungan daya duta terahdaya tade kia walung tabuku renungan wasiat na judul na pamuangu iman na mawalung ta kaunga raja-raja kawo dua na bajar haingi lapa tak bajar patu napa patada da ya kan dikana bajar tilu na mawina na linguna pahalaki kawali atung ya kagana le na hupuline mauri na alamu le au waingu panama tungu talarali napa patakana dangu kampe kupadaingu pakeri ya pelu dabana naka puka peka ya kanaka wiruli kawunga raja-raja dua da dalaru tilu. Duma warisan ya kadikana arti na wasiat na arti na marahigai laru na duma warisan dadedi no mana tadedi atau tak pada mati takana duma warisan ya kariaka na duma imanda na warisan nama pawili nama paihi pulunguni mauri badadi mapabana kahuru na ladu badadi mapabana tome na hupu japu marukuna idautu na panauya Salomo na anana dina pamuangu ya kadika na dedi pamuane idau tu raja made di mayaduna lalidang hada dedina takada yamaha dapa pamaulu na pangadam dapa panewi ne Salomo na anana bana pangada balinya kana larli pelina duno yaiga maka daka na kana tutu na natik kadaka na kana nadi na napeka bana panama tumulay mauri yaya na duma warisan na marahidap pataka mana ka dunay dautu na malamtaka kamora na kapelu dabana ya kata andal nauyaka nakaluwikida baduna bali nama pangalanya paketanya na takong raja Salomo nakadingiya kana peku pawali atung tamuru kuna bana parahaya ala na pekanya karaka pia kuna napa bana taraura badana andali namanya katwikina taka mulana na morukuna bana paharainya lay ala bana pahalaku ya gana ni nampadeno bana panama tung kapulu muni ala ya kadika na panamo muna na marahikal ula dibuha kana peko da dibukti pamangakuwaimu nyuwayay ina tubuh ka kana iman perhayagu ya kadika
na hurat wasiat yai na onugu tamuruku. Walungu bakuda dika anggota berhaku ta gereja GKI Sainel Sase ta Sukabumi na wasiat ya dika na melopetawa baku tomanya pulung nama merahmu nangarana na wasiat wide maika kata paki na pulung ni mauri karena tadi duma warisan mapalang takam duma warisan nama kalung. Amin. Malakata abay. Mako pamalang sa ngaram o alaama mula na walali na muga makanya mahuana lumuwoga maya na pulong na parang terahinaya pamula maduga may kataati manya mahataw-hataw karatiku na di ka balango tamurukuma mampahalaku yang bolu dapat na paramam duma na napakalong way mataulima duma na napadirway na nangarap mula ni mo Yesus Kristus Ama Ilima. Amin. Ditnaw na ulan buha na renungan terahinaya. Abi bulat kinya, bami like, comment, subscribe. Di ka ban pabari at ulim. Di ka tao mikan na ulan buha, meron yala ka nakabam di kiduman. Bang mewar nga na Injil niyemi, ya ka na yikabi. Mo Yesus na pamaringo pamalalami. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.